Ur yarig, gimen ma hizi, en ur gambrat al huet ar nehi. Mez me a droa geus istroken un bokatri, an en pe hanon nag i deus ansan. Gimen ma hizi, en ur gambrat al huet ar nehi. Mez me a droa geus istroken un bokatri, an en pe hanon nag i deus ansan. Ur yarig, gimen ma hizi, en ur gambrat al huet